Dukoni ya ikomi na kenda ya mweri wa mugwanja mwaka wa 2023 ni mwihoko wakwa ati muthenya waku wa Wednesday ni ukorirwo wikiambiririo ro wega. Muthenya wa umuthi ndiraigwa ugituma andamano Wednesday kana sufuria Wednesday, ikiwe muthenya waku ukorirwo ukiwambiriria we mwena uriko gikunyita ugeni thiini wa mohoro ici tukoro tukimenya uria bururi urathie na mbere na guikaria muthenya wa umuthe makiria riri ngwataniro ya Azimio la Umoja irathie na mbere na kururungana thiini wa bururi na thiini wa county ngorani gukorwo ukinyitanira nani ni gukorwo kumenyithia uria county ciothe 47 irathie na mbere kwigariura. Ritwa riakwa ni Waitherero wa njoroge no mbere ndaya reke twambe tukoro tukiamukira matemo ma mohoro. Na maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie. Atongoria a makanitha kuma mwena wa Kitengela kaunti-ini ya Kajiado ni mahoete mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kunanira njung'wa na mutongoria wa kiama kia mung'ethaniro Raila Odinga niguo kunina mirurungano iria irathie na mbere bururi-ini. The intersex people are also human beings, and when they come we make sure we observe their human rights. They are protected by the law just like anybody else. Jera ni igumirwo ni thina wa andu aria mena ciega igiri, undu uria urarehe mutindikano thiini wa jera ici. Atwarithia ngiri imwe ni ya kuonania mararuta wira kaunti-ini ya Samburu niguo gucokereria thayo mwena ucio. Na ngoririkanie no ukorwo ukiaraniria nani kugerera kuria nenda-ini citu cia ukinyaniria kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV, kuria mwena wa Facebook kuni kwa Muthingi TV, kana kuria page ni yakwa ya Waitherero wa njoroge kuria ukiaraniria nani wikijire we wikairia atia kwanyu kuhana atia kana haria uri wira no urathie na mbere. Na tukiambiriria ni ati kurumirira ritana ria ngwataniro ya Azimio la Umoja ria gutabania mirurungano ya gutetia thirikari, biashara nyingi na makiria mucii munene wa Kenya Nairobi itigitwo ihingitwo onjoria makioneka kuguoyoha kumana na undu uyu urathie na mbere. Mirurungano ino ititio bururi-ini wothe ona gutuika kuri na county wa Bikira maya mokite riri thirikari ihitite na kuga mirurungano ndigukorwo ikihanika. Indi nayo ngwataniro ya Azimio la Umoja iria itongoragio ni Raila Odinga yugite no nginya mirurungano ino ikorwo igithie na mbere kuona thogora wa muturire ni wambatirite na njira nene.
nipokee. Naona tumekuja. na tugithie na mbere na icicigie maine na mirurungano ni ati kurumirira gutharara kwa biashara na makiria mwena wa Kitengela uko ni kaunti ya Kajiado riu aikari a mwena uyu ni monanitie kwaga kuiganira na mirurungano ino guku magitiga nduka nyingi ihingitwo kumana na thina uria monire ithinjiro makiria ma 70 ni ihingitwo guku biashara ya nyama thiini wa kaunti kioneka gutharara kuona edia orodo mwena onjoria ni metigirite kumana na ndeto iria yakorirwo ikihanika kiumia kihituku. Leo Kitengela vile imekaa nimeona yenyewe kumbe security wako imekuwa wengi, wamekuwa wengi, ni wengi zaidi, lakini yenyewe hata kama mengali wako wengi ungeomba tu maisha irudi chini. Ni ile tu tunatamani kutoka, lakini wako wengi. Tunatamani kutoka na wako wengi. Kwa maana hii hali ndiyo inafanya tunatoka. Tutoki juu ya Raila ama juu ya Ruto. Tunatoka tu juu ya hii hali. Hii hali imezidi. Kwa maana hatujawahi ona hiki kiwango yenye unapata ya kwamba unanunua unga na hii unga ni unatumia 200 na hakuna change. So hii mambo vile imefika. Si Raila, si Ruto, na si Wakenya wamechoka. Hata wenye mnaona hapa hakuna mwenye hajachoka. Kuchoka tumechoka. Na hatujachoka ile ya uongo. Tumechoka ukweli. Tazama mimi shanga kwani njia ya kuteremsha unga ni kuleta askari. Hiyo ndio imenishangaza. So mimi naomba tu unga ishuke na ile mafuta ishuke. Kuonga inji si ya mtu, inji ni yetu sisi wote. Sasa sisi wote ni shareholders. Kuna amani. Lakini ni amani tu ya maandamano kwa sababu hakuna kazi yote inafanyika saa hizi. Kazi leo iko chini kwa sababu ya hiyo maandamano. Unapata hapa inakuanga na kazi ya asubuhi, lakini saa hizi hakuna kazi. Watu wa Nairobi hawakuji. Kwa hivyo tunaomba serikali shughulikie hiyo kazi, ndio walisema kuna kazi na ni kama ni sasa ndio hakuna kazi kabisa. Na tugithie na mbere na icicigie maine na mirurungano ndendo korwo ikiaraniria nanie kugerera kuria page itu ya Facebook ni Muthingi TV kana kuria page yakwa ya Waitherero wa Njoroge ikinjire kana we ni ukorirwo ukiroka thiini wa biashara yaku we hihi hari uri tauni-ini yanyu kuhana ta mirurungano no irakorwo igithie na mbere tikira guthie na mbere na kwaraniria nanie ni amu ni gukorwo ngithoma ndumiriri icio. Tugithie na mbere ni ati atungatiri kuma makanitha ngurani mwena wa Kitengela guko ni kaunti ya Kajiado ni mahoete mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto makorwo makiunanira njung'wa na mutongoria wa kiama kia mung'ethaniro Raila Odinga niguo kunina mirurungano iria irathie na mbere thiini wa bururi. Ni maugite makanitha mena wigiririki munene okorwo magicokaniriria andu no ti gukorwo makigayukania andu, na oho ni mongereire na makauga ati bururi ndwakagwo na haro ende bururi wakagwo na kwaraniria na kuiguana. Naguo ni mahoete mutongoria wa bururi akorwo akiunanira njung'wa kana makorwo mena giikaro na mutongoria wa mung'ethaniro niguo makorwo makinina mirurungano iria itumite biashara ikorwo ikirugama thiini wa bururi. And our attention is drawn to what happened on Wednesday, 12th July, whereby protests broke out in some parts of our country. We take recognition to the intensity and impact of these demonstrations. Was much felt in Mulolongo, Kitengela, and our attention is drawn to what happened on Wednesday, 12th July, whereby protests broke out in some parts of our country. We take recognition to the intensity and impact of these demonstrations. Was much felt in Mulolongo, Kitengela, and at the river,
where property worth millions were destroyed and vandalized, and many innocent people lost their lives. Scores of many others are still hospitalized, with some still fighting for their lives in a critical condition. As such, it's clear that we are seeing in all these protests and destructive trajectory, which is even checked, can easily plug our country to anarchy. Tumeona ni vizuri serikali na upinzani waweze kuketi pamoja, kwa sababu hao wanaweza leta suluhu katika nchi hii yetu. Tunakuwa na uoga ama tunaona hofu kama vile nchi yetu inaheshimika katika Afrika yote. Mambo kama haya yakitokea ya kuharibu vitu ama kufanya maandamano haina maana. Kwa hivyo tunauliza rais pamoja na kinara wa Azimio wawezi kuketi pamoja ili waweze kuleta suluhu. Ni kweli maisha yamepanda, lakini wakiketi chini wanaweza tafuta njia vile utafanya ili maisha yaendelee vizuri. Sisi kama wachungaji hatuungi mkono, kile tunahitaji na amani, ili wanaofanya biashara, hata sisi wachungaji tuweze kuwa na amani hata katika kazi yetu. Kwa hivyo rais tunakupenda, pia kinara wa Azimio tunampenda. Kwa hivyo ni vizuri muwe na utu, muangalie kilio cha watu, Mungu awapate kuingilia. Sisi kama wachungaji kazi yetu ni kuomba, tunaomba, lakini tunapoona yale yanatendeka katika nchi yetu ya Kenya hatuna furaha. Our stand as Eastern Gate Pastors Forum is non-partisan. We serve all Kenyans. Pastoral calling is above party politics. We don't believe in political alignments because our hearts is for the whole nation. We are just like God himself. He rains rain to the good and to the bad. So we don't discriminate and we are not taking sides. Na tugakihoka mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto orodomwe na makia Azimio kana kiama kia mũng'ethanĩro Raila Odinga makorwo makiunanĩra njongwa nĩ ũndũ wa kũnina mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kwagagia a Kenya bũrũri-inĩ ũrĩa ngũrire nĩ atĩ baranĩria nani wa ikĩnjĩra we kwanyu kũrĩa ũrĩ kũhana atĩa taũni yanyu ĩhana atĩa mĩrũrũngano no ĩrakorwo ĩgĩthiĩ na mbere nĩ kũgerera kũrĩa page-inĩ itũ ya Muthingi TV kũrĩa mwena wa Facebook kana kũrĩa page-inĩ yakwa ya Waitherero wa Njoroge na ndarũthĩrĩria ndĩrona andũ makiuga atĩ Murang'a mawĩra no marathiĩ na mbere gũkũ gũtirĩ na wagagu nĩ mũndũ gwĩtwo Kamau Chege no ikiuga atĩ no nginya thogora wa mũtũrĩre ũkorwo Lucy magikarathi na makorwo makiaranĩria mũndũ gwĩtwo Muthoni aikĩnjĩra maandamano maya nĩ marehete kumenya kuona ona kuma Naivasha kana kuma Nairobi gũthiĩ Naivasha biacara itirarutĩka mũndũ gwĩtwo MC Kamau aikĩnjĩra we nĩ akorirwo agĩkanja mĩcemanio yake ya gũka mwena wa Nairobi nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ĩno ĩrathiĩ na mbere mũndũ gwĩtwo aikĩnjĩra president makorwo makiunanĩra njongwa kuona a Kenya marathiĩ na mbere na kwaga thayũ. Acio nĩ mamwe ma mawoni ma a Kenya igũrũ rĩgiĩ maine na maandamano kana na mĩrũrũngano ĩno ĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri mũthenya wa ũmũthĩ mũthenya wa rũciũ na mũthenya wa oke tikira ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria nani gũkũ page-inĩ itũ ya Facebook aikĩnjĩra we woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩgiĩ maine na mĩrũrũngano ĩno hihi we harĩa ũrĩ wĩra nĩ ũrarutĩka kana gũikairie atĩa tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ atwarithia a bodaboda kuma mwena wa Samburu kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ magunĩkĩte na ibandĩ cia kuonania mena marũa ma gũtwarithia bodaboda nĩ mathomete na makarĩkia matongoretio kana mambĩrĩirie ndeto ĩno nĩguo kũhũrana na wagi wa thayũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra itũra rĩrĩ kana kaunti ĩno ya Samburu na njĩra nene na MCA James Lereku nĩ atarĩirie gĩkeno gĩake akiuga bodaboda kana atwarithia a bodaboda nĩ andũ a bata mũno thĩinĩ wa bũrũri na nĩkĩo mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto enyitanĩire nao nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ magacĩrithia ũtwarithia kana nĩ magacĩrithia ũkui wa bodaboda thĩinĩ wa bũrũri na makĩria thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Samburu.
Mtu amefanya hapa amesema ati bodaboda contributes a lot to our economy. That is very true. Na mkiangalia, that's the reason why mnaona our president, His Excellency the President Bwana Dr. William Ruto amekuwa so much concern na anafanya a lot of interventions towards helping the bodaboda people. Na that what tells you is that serikali ya Kenya inajua nyinyi you are very important people and you contribute so much to the economy of this country such that hatuwezi tukataka kupoteza this sector towards improving uchumi ya Kenya. So mimi Kenya ningewaomba kama wanapikipiki wa hapa Maralal, tafadhali tushirikiane na nyinyi ili tuweze kuinua uchumi ya hapa Samburu na ya Kenya yote Jumburu, na hiyo ni kuoneshana ya kwamba going forward sisi kama serikali kuu kutoka the office of the county commissioner and the county government tutashirikiana na nyinyi kuensure ile yote mnataka tutekeleze katika kiwango chetu tunatekeleza. Mipangilio yenye mmepanga. Bodaboda sector ni sekta moja ya maana sana katika mambo ya usalama katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo viongozi wa bodaboda wenye wamechukua hili jukumu la kuweka watu wetu pamoja, tunawashukuru sana. Kwetu sasa ndio nitakuuliza, license iko wapi? Insurance iko wapi? Lakini hiyo sio kusema kwamba tulegee. Shule ziko hapa, waheshimiwa wako hapa, wanaweza negotiate na these driving schools at least. Hata kama ni bei ya driving licenses na mambo ya training iteremshe kidogo, at least watu wetu drivers wa bodaboda waweze kupata masomo na kupata licenses zile kwa bei nafuu. Hivyo customer yoyote ambaye unabeba unaonesha wewe ni namba ngapi na unabeba kwa stage gani na wewe ni mwana bodaboda. Kwa hivyo leo tumelaunch na tulipeana siku 30 watu waweze kuja kuregister kwa sababu tuko wengi sana. Tumetoa siku 30 ambayo watu watakuja kwa ofisi kuchukua manamba wakuje wa register kila member ya stage. Tuko na list ya kila stage, kwa hivyo unakuja tunaangalia jina yako, kama unatoka stage na jina yako yuko pale tunakupatia namba, tunakuelekeza kwa cyber, unaenda kupigwa picha na unatengeneza hiyo kipande. Na ripoti ĩyo ĩgĩmaine na atwarithia a bodaboda gũkorwo makĩgunĩka kura kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Samburu nĩyo ĩgũkorwo ĩkĩhe kaida ga gũkorwo ngĩrikĩria ndũgakorwo ũgĩthiĩ haraya, na nĩ ndĩracokereria tũthiĩ na mbere na kuona ũrĩa bũrũri witũ ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Ngefidine muremi muramati Ngefidine kikere kwa ukara mithi kana wakana thaa 8 ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithia maingĩ ũhoro wa ũrĩmi wa irio ũrĩa ũkũiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, ũrĩa ũkũhota kũnyitanithia tekinoronjĩ nĩguo ũhote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca. Tũgĩe na mwago, twĩkenere tũgĩthomaga na mũndũ gũtũma njoroge gatũndũ nĩ ũndũ gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi mũramati. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ.
Nikio nie Njeri wa Mwanki tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Hihi nioe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga. Nioe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku. Kihoto kia mwikwirwo ni kiriku na tungigikinyira atia. Tafarira-ini ya watho kigeri-ini tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. Na nikio marathi makoragana na nikio marathie nginya makoraga ciana ici. Urihite nyumba ri wina freedom ya gwika mundu mothe to nyumba yo ni yaku nurihite. Nyitanagira nanie your lady Waitherero wa Njoroge thiini wa tafarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho oro ndumwe na kihoto guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Ukireria ororegie mwiroreri wa Muthingi TV angikorwo ni hingo waingira ne wa karavisheni gaku weigwe we mushite kira guthie na mbere na kwaraniria nani kugerera kuri page ito ya YouTube ni @Muthingi TV, kuri mwena wa page ito ya Facebook ni kwa Muthingi TV, kana kuri page ya kwa ya Waitherero wa Njoroge wa Ikejira kuri ore guikairia ati hihi gwi thayo wira ni urarutika maandamano no marathie na mbere jigwire muthenya wa umuthi atoria mundu gwitwo Ngugi araikejira ni ati kuretwo sufuria Wednesday wedikio mwena wa kwanyu uria kuhana tugithie na mbere ni ati ciiko cia ciana cia airetu na makiria kaunti-ini ya Narok utianiria githomo kiao kumana na kuhanda cia tene ni ithiete thi na o ni kuringana na murugamiriri munene wa thukuru wa Masai Girls na uria uyu akiuga riu arutwo ni macokereirie na gikiro kia 100% ni atariirie ati ciiko cia uruithania wa mwana wa kairetu ni ironekanite kuongerereka thiini wa kaunti ino meru na gutariria atongoria amwe na uyu ni manyitanire na kuhurana na undu uyu niguo gutigirira ati mwana wa kairetu ni akorwo agithoma na niguo onake akorwo akigashira thiini wa muturire wake. Are from the locality, so we have majority of the girls, like 90% are Masais. Got 1,600 students as we report, girls, and as I've said, most of them are from Narok County. So clearly that's an indication that the Masais and if Narok County have embraced education. It's no longer about coercing them to bring students to school. The fathers particularly have paid much attention to education of the girl child. We no longer have cases of pregnancy as it used to be. The county has changed, and currently we can report almost 0 cases of pregnancy in a term. So this shows that the community is ready to change and embrace education, because that's the way to go. Every person is directed that way. We appreciate that a girl child like Soipan from the locality has brought this change. She's a role model to the community from Leshota, a small village. So that girl is given hope that they can also make it from the village
of the farthest end of Narok County that borders Tanzania, Oldergesi, Loita, we have girls from those areas. This is an indication that education is on another level. We have several girls who are being sponsored by Mama County. So as a role model of the county, and our MP for Narok North is also a woman, clearly this shows that women are empowered. So they are a motivation to the society and the girl child of the Maasai. So we appreciate the effort they are making to empower the girls. Na tukiuga eyo ni ndeto imwe ya gikeno kuona airetu kuma kaunti ino ya Naikuru riu ni macokereirie thiini wa mathukuru. Tugithii na mbere ni ati ruhonge rwa njera guku bururi-ini ni rucakaite kuongerereka kwa namba ya andu aria makoragwo na ciiga igiri cia uciari. Muteteri wa ihoto cia oho njera kuria mwena wa Naivasha niwe Dickson Mwakazi augite ni kuri mawatho ma kugitira oho a muthemba uyu akoguo he bata makorwo magifuatwo ni acirithania riria maracira macira maya ta uria mundu gwitwo Mubi wa Munyiri arakorwo agitariria riboti ino na njira ndikiru. Namba ya oho aria meciga igiri cia uciari ni ongerekete guku bururi-ini. Ho ni kuringana na ndumiriri iria heanitwo ni ruhonge rwa njera makiuga ni makoretwo makigomerwo ni mathina maingi riria macira mao makorwo magituithanio. Kuringana na mutongoria wa mawatho na ihoto cia oho a muthemba uyu njera-ini ya Naivasha Dickson Mwakazi, ruhonge ruru ni rwanjitie guthomithia njira cia guikarania nao. Mwakazi uria uraragia thiini wa njera ya Naivasha atariirie mwaka muhituku kwari na oho aya 6,000 aria marekereirio na bodi. This is a new phenomenon that we are, in terms of, we are supposed to observe human rights and we are committed to observation of human rights. So the intersex people are also human beings, and when they come we make sure we observe their human rights. They are protected by the law just like anybody else. First time, Justice Defenders has been training, and already 6,000 prisoners have benefited by prosecuting their cases and been released. 6,000 prisoners have been released because they have prosecuted their cases, and in the process some of them have been released from remand. Mutongoria wa gutetera ihoto cia oho aya guku bururi-ini Miriam Wachira augite mararutithania wera na njera itiganite guku bururi-ini niguo gukinyaniria mubango uyu. The lack of legal representation has played a part in the numbers within the prisons, especially when you look at our prisons. Almost half the populations are remandees. These are people undergoing their trials. So you find some, they do not even apply for bail, or when they apply for bail, they are given high bails. They do not know the process of reapplying for a bail to be reduced. Others could be out of prison, but because they don't know the process, they are not able to advocate for themselves to do their cases out of court. So if people had access to legal services, I believe the numbers in prison will be quite low. Ine wake mucirithania MOHORO kuwera kuma bururi wa US and Claire Williams ni agathiririe mubango uyu na kuga ni uteithio kuri oho aya aria matangihota kuriha bodi cia mbeca nyingi. Paralegals to assist them. Extraordinary. It is necessary. It is important. And that's why we're here. The fact that people don't understand their rights. So many people get hurt, so many people end up in jail, so many people lose their houses, so many people end up with problems because they don't understand their basic legal rights. Aduine ha Muthingi TV, njitagwo Mubi wa Munyiri. Wa Munyiri ni undu wa riboti iyo. Tugithie na ya bururi wa Kenya ya tennis ya thi wa miaka 12 ni yukitie otani wa Kenya wa
ikihona timu ya Florida wa Charles bao idhato wa kifogo na timu ya anake ikihona timu ya Florida wa Tanzania bao igerimwe abetika ishi no irakoro igithie na mbere Florida wa Uganda mwena wa Kampala na mathako maya makoro makirekereria tariki 12 mwaka uyu mweri uyu. Tugithie na ngani kinyetie Florine arireria kuhurana na Daniel Wanyonyi mothe wa Jumamothi kiharo-ini kia Jomo Kenyatta. Karim uria wahotire Wanyonyi thiini wa mbitika ciao mweri wa Januari mwaka uyu nyoririe makana ni akorirwo akirira mashabiki yake uhotani na ngudi yake njeru kuma Florine wa Ukraine. Wanyonyi makarorana na Madonga weekend ino ikiharo-ini gia Sarit Expo Center guku Mungu kwanza amenijali, nimefika Kenya salama na nimekuja liko vizuri na najisikia raha Kenya kama nyumbani sasa, kwa sababu pia Tanzania nataka kusema kwa mama, Kenya kwa baba. Mimi niko vizuri, tumejiandaa vizuri na nimejipanga vizuri. Kawaida wanasema siku zote, yani ukisema tunaandaa vita basi ujue na wewe ujipange na timu yako. Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu niko safi, na huyu Wanyonyi lazima tumpige tu. Kivovote vile anataka anapigwa, atake anapigwa, kwa sababu tumeletea slogan mpya. Mara kwanza tumeletea Sugunyo, sasa hivi tumeletea kuna ngumi imetoka Urusi inaitwa Kingugi, kitu kinachosimika huwa akirudi nyuma kinakwenda mbele tu. Lakini yeye kama amejiandaa kwa kazi yake, lazima aipambanie kazi yake. Ndonga mtu kazi ni mtu wa kazi tu. Nimekuja kuwakilisha taifa langu. Kwa hiyo akaa akijua, yani mimi akinipiga kama nimempiga, nikimpiga nimempiga tu. Ndonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Kwa hiyo nimekuja kikazi, lazima ijue hii Kingugi imetoka Urusi. Haijakuja kutembea bure, imekuja kufanya kazi. Shukuru sana washabiki wa Kenya, wakinipenda sana na mimi nawapenda pia. Kwa hiyo nawakaribisha siku ya tarehe 22, siku ya Jumamosi, waje waangalie burudani. Yani wakaangalie burudani ya aina mbili. Wakiona Mandonga amepigwa, ni michezo ilivyo, na wakiona Mandonga ameletea zawadi, naomba washabiki wangu waje kwa wingi na wahi mapema, wakate tiketi mapema ili waje kushuhudia burudani. Kipigo cha paka mwizi aende kutana nacho Wanyonyi, kipigo kitamuhusu tu. Yeye afanye nini? Mimi nimeshachukua mpaka timu yake, ile hingo ya Waitherero nimeshachukua. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mpaka sasa nimefika Kenya na nimeweza kupokelewa katika utaratibu mzuri. Naamini kabisa promoter amejiandaa vizuri kutuandalia fight yetu, na promoter yuko sawa katika promo. Kwa hiyo na kumchangia maoni akijua kwamba Mungu amesaidia na kusudia yametimia. Asa aandae tu mapambano zaidi, aandae promo zaidi, aandae sehemu nzuri za kupimia uzito. Watu washuke, wajue Kenya Mandonga imekuja tena kwa mara nyingine tena. Mwiroreri wa Muthingi TV hau niho tukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu ma thaa ici gathia mwanya kuri we wakorwo ukinyitanira na ni meraho ya muthenya wa umuthe gathia mwanya kuri aria othe makorwo makiruta wira munene ndu thie na mbere kwigariura no mbere ndaya ni gukorwo ngihetukana ndumiriri cigana ona mundu gwitwo MC kama wa IQ
mwahĩmbĩria mwana wa kairetu. Okay, aikĩũria kana mũndũrũme nĩ wa Ngai na riũa. Hau ndiũĩ mũndũ ũgwĩtwo Kariuki wa andũ atini agũkorwo agĩtwĩra. Mũndũ ũgwĩtwo Brian Kayenda, thank you so much. Mũndũ ũgwĩtwo Yun Mwaura gatho nĩ ũndũ wa airetu yoguo mwena wa Samburu. Tũgĩthiĩ na mbere, mũndũ ũgwĩtwo George Goge aikiuga hena bata andũ makorwo itige gũthiĩ na mbere na ũkorwo wĩra. Mũndũ ũgwĩtwo Tael arĩ kũrĩa mwena wa Thika aikiuga we ehingĩrĩte nyũmba nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano, ndenda gũkorwo akĩhutio na ndagĩka ono ĩmwe. Mũndũ ũgwĩtwo Kariuki wa andũ atĩ aikiuga Kenya ni yetu sote, we have to embrace the country and make sure our voice is heard. Ũguo nĩguo gũikairie gũkũ ũguo mwena wa page itũ ya Facebook. Nĩ tũgũthiĩ mbere na gũkorwo tũgĩkwĩra ũrĩa kaunti ngũrani irathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Ĩtĩkĩra gũikara hau page-inĩ itũ ya Facebook kũrĩa mwena wa Muthingi TV ona kuria mwena wa YouTube @Muthingi TV, nigetha ukorwo ikimenya uria bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Tukorwo tugicamania ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 cia hwaĩ-inĩ nĩguo ngũrũge kũmenyithia uria bũrũri watindia. Rĩtwa rĩakwa nĩ Waitherero wa Njoroge. Thiĩ na mbere na kwĩrorera Muthingi TV.